Cevara bixêr bînerên Çarpel Medya wek her hefte em roja yekşemê saet 20 Ewropa û 22 Diyarbekirê bûyerên heftê de yê giring ku ji nêzik ve Kurda û Kurdistanê eleqedar dike çi li nav welat û çi li dervayê welat em wana tînin rojevê bi mêvanên xwe re wana dinirxînin em îro dîsa bi bernameyekî nû bi mijarên nû bihevran û her wiha bi mêvanên hêja re bihevran hêvî dikim ku hûn jê sûdê bigirin û her wiha eger ku hebin pirs û şîrovên we jî em dikarin dawiya bernamê da bigirin û bersiva xwe jî bidin. Belê hevalên pişt perdê ya jî ekranê kerema xwe mêvanê me bînin. Belê mêvanê min yek Evdirhemanê Gundikî, Rêzdar Evdirheman nivîskar û siyasetmedar e ku eva nêzîkî 5-6 sal e her duî warî de kar dike, bi çalakî kar dike û heta niha jî hêjî wisa ne her wiha Bayram Ayaz nivîskar û siyasetmedar ew jî wek Birêz Evdirhemanê Gundikî 5-6 sal em bihevra siyaset û ji bo doza azadiya Kurdistanê tê dikoşin û hê jî bi vê emrê xwe jî hê zindîn e em hêvî dikin temen dirêj bin û Birêz Evdirhemanê Gundikî tu bixêr hatî sersera serçavara hatî. Gelek spas. Belê Birêz Bayram Ayaz tu jî bixêr hatî sersera serçava. Belê belê vîdyoyekî me sernivîsa heye hevalê me rejiyê dê wana niha bînin werin ekranê. Belê bînerên Çarpel Medya, bînerên bernama hefteya deng û behsê Kurdistan ku panorama heftê ye wek sernivîsa jî we dît sernivîsa xala me Ewilê Dal Kurd e Dal Kurd îro bi girseyekî mezin û bi kêfxweşiyekî mezin derket Lîga Duduya ji bo wî jî ez ê bangê hevkarê xwe ku her hefte rojê duşema bernama futbolê pêşkêş dike ez ê gazî Mehdî Çilgin bikim. Ez bawer dikim Mehdî Çilgin dê ji ber kêfa hinekî heyecana bigire heyecan jî girtiye bila Mehdî Çilgin were kek Mehdî tu bixêr hatî serçava hatî îro tu zav bi kêfî nizanim yani min futbol zêde min ew nake lê ku we dibînim ez jî kêfxweş dibim. Her wiha divî navbeynî de eger em bikarbin bi rêya ewkê çend berpirsên ya jî hevkarên tîma Dal Kurdî hene em ê wana jî bixin mêvanê xwe wan re jî belkî çend deqe bikarbin sohbet bikin. Berê Mehdî Çilgin tu bixêr hatî sersera serçavara hatî futbol çawa ne û çi bû? Spas kek Mirza Slav ji mêvanê te kek Evdirhemanê Gundikî û Birêz kek Bayram Ayaz re bi rastî îro ji bo spora Kurda rojekî dîsa dîrokî bû. Dîsa Dal Kurd bi ser ket û lîgek derket lîga ku salê çûn wenda kiribû daket
دیسا درکت وی لیگه براستی ایرو هفتی که لستوکولم یعنی جل سوئد سرما کی پر وها صاربونه کی هيا جمد هر در عرض قرصینه دوان شرطان ده دال کرد درکت دو ماچا بزحمتی بجی ده هر دو ماچا ده جی بسر کت و درکت لیگا سوپرتانه براستی درکتنا لیگا کی جور نوقص زحمته نوقع راحته جبلاكو كاتن پر راحته لدركتن پر زحمته اجا دال كرديسا بسركتو اجا دركت سوپرتانه لبروي براستي سالا به نيسان بيبه سالكي وها زحمت زور جبلاكو راقبي پر وهبه لدال كرد هرتم بسرد كبه و از هيوي دكم كو دو سالا بيجي پیش بكبه كو ورا آل سوينسكايا كو هري بلند لیگا سوئده براستی از دخوازم تنه تشکی بیجم ام جبراکو سبه ایواره امی برنامه که تایبت به برپرس و میوان دال کرده را چیکن سبه ایواره ساعت 80 امی بشتار ببن تنه از دخوازم یی بیجم براستی قدره دال کرده جارنا از دشی بینم قدره کردستانه براستی کردستان هەیە ئەمە جێویتنە ئێلێ خودی دەردکەون پەڕەندەکن داڵ کورجی عینی وسایە یعنی هەیە دەردکەوە لیگین ئاستن هەری بلند شخوا ئیرۆژی دەرکەتیە ئاستا هەری بلند وەختا مەرف بدە بەرهەف بە لیگین دن یەن تیمên din yên Kurdistanê divê astê de ya herî bilind a dal Kurdeyê dîsa وەک من گوت یعنی دişibînim qedera Kurdistanê ez hêvî dikim ku ji sala pêpêve alîgirên dal Kurdê yên li Swêdê destekek mezin dîsa bidin dal Kurdê û nehêlin ku dîsa ji wê lîga bilind dakevin lîgek jêr bi rastî ez îro dixwazim van tişta bêjim yani serkeftina dal Kurd ez dibînim ku di medya sosyal de gelek kesan kêfxweş kiriye êvarê sibê êvarê em ê bi awayekî fireh li ser van mijara bisekinin. Heyan ha du berpirsên dal Kurdê anha ji maçê derketibûn birê de diçin bajarê xwe ana xwegirêdan jî xuyaya pirsgirêka wanê înternetê belkî birê de çêdibe bû di sê cara dikevin û derdkevin nikarin xwegirê bidin belkî pirsgirêka înternetê hebe birê de ne ji bela yana ew jî ana bahatana slavekî hîsê xwe bigotana berpirsên dal Kurdê lê wa xuyaya ketin elbenda wan sekinî nehatin wayî ez ji war serkeftin dixwazim ji bo bername bê Belê em jî ji bo te serkeftinê dixwazin û kêfxweşiya te û hemî palpiştên dal Kurdê pîroz dikin dal Kurdê jî bi taybetî pîroz dikin û ez ê bizvirim mêvanê xwe ez ê ji wan jî bipirsim ka ewana çi hîs dikin paşa em ê hev bibînin dîsa gelek spas xêratî bi serkeftin ji wara jî kek baş gelek spas mala te ava spas belê bînerên hêja û birêz Abdurrahmanê Gundikî û Bayram Ayaz di qedera me de ye carna birînê me zaf Kurd bin ku birînê me êdî merv nikare li ber êşayî bisekine û carna jî bi kêfxweşiyên wiha ku meriv dibihîse ew birîn qalik digire dilê merve jî xweş dibe heftekî berê xortekî din Kurdistanî beala Kurdistanê xelata zêrîn stend Cemîl Qerahan em gelekî kêfxweş bibûn îro jî va dal Kurd di nav van hemî êşê me de ku heftekî ye li başûrê Kurdistanê û li welatê me gelekî tiştên xwe biha giranbiha me hûn da kiriye lê eva jî bi ser va kêfxweşîkî dide me ez dixwazim hissê we bibihîsim ka hûn çi dibêjin belê birêz Abdurrahmanê Gundikî Velêkeke em tev de rewşa xwe wekû te ji behskê rewşa Kurdistanê û Kekalî jî behskên welatek milletek jê desta de bijî herdem heyîbûna wî heye lê cih û quweta xwe lê pê biparêze em zanîne
yani tenin ve anjın her dem derd ve belaya ve hene mesela dar Kurd vek spora futbol em zanine ورزش کناف نتویه دما آلایا کردستان و دما اکیب کوی گروهی که ورزش کردا پیش بکردن بیشک ام همی پیک خوشت بین ام همی پیشگیریه جرات کینه ده اگر اف ورزش کوی او پلایا بلند برین شبوی و ام پیروست کینه ام سرکتنه جرات خازمه ام هیویدارین ام همی پیشگیریه دال کردی که هی پیشتر بکوی آلا کردستان پتر ناف آلای ناف نتویه ورزشی ده بلند ببن و ام هیچ کی سر خیره بکه بله گله سپاس برد bayram ayaz yani ew kekî sporê bi milyon û nîv dibêjin ha endamê ya jî piştgirê wî hene ku nav hemê rêxistinî û karên Kurdistanî da difikirin di 4 sal berê ne di mesela referandumê de bêjin ew qasa Kurd bi girseyî piştgirî kirin bûne yek û anha li ba dal Kurdê em dinêrin ku ew qasa yekîtî û hevkarî û piştgirî heye cenabê te hesê te çi ye ji bo wî? Destpêkê dixwazim dal Kurdê rêveberên wî, lêstikvanên wî û hemiya pîroz bikim ji bo vê serkeftinê. Ev serkeftin wextan van serkeftinana dibîsin ya jî hindek êşa dibîsin ew xemgînî an jî kêfxweşiya ku li cem me Kurda Kurdistaniya peyda dibe sebebekî wê girîng heye. Em xelkê Kurd, milletê Kurdistanê di pêvejoyekê milletbûn û dewletbûnê dane. Milletbûn û dewletbûnê dane. Her du pêvejoya da jî milletbûna me jî û dewletbûna me jî paştama ye. Sebebê wî diyarin. Vêca çi êş bin, xemgînî bin, çi jî keyfxweşî bin ên kolektîv, ên hevbeş li ber Kurda, li ber Kurdistaniya keyfxweşiyekî kolektîv an jî xemgîniyekî kolektîv hevbeş peyda dike. Wextê ev terorîst êrişê pêşmergen, êrişê şervana bikin, em şehîd bidin, an bûstek erdê me dagir bêkirin, em xemgîn dibin. Ya jî cureyekî din felaketekî an tiştekî were serê me em xemgîn dibin. Ev xemgîniyekî hevbeş e. Wextê ku vêca keyfxweşiyek peyda bibe em keyfxweş dibin. Vê dawiyê sê tişt bûn li dervekê masî diasporayê da ku em pê gelek keyfxweş bûn. Yek jê îşev ya ku em li ser niha xeber didin serkeftina Dal Kurdê. Wextê Dal Kurd par navê xwe dixwestin biguherîne an jî sebebê ew ê em gelek xemgîn bûn. Heyecanek li cem me çêbû nabe deng ji me derket. Sebebê wî ev bû. Îro şikir hem bi vê navê xwe bi serkeft jî û ev serkeftina wî niha li Swêdê jî û li hemû nava spor hezkiroga ra bi navê Kurd tê peyvandin. Ev cem di do wekat te jî got biraziyê me Cemîl Qerehan wê tiştî ji me re hanî. Asisiya jî ez ji we re bibêjim we jî bihîstiye me heqîqet medyayê da. Di rojberê li vê derê li Almanya jinikeka me, keçeka me ya ciwan Bejîn Hesen ji Qamişlo ku berî 13-14 sala ji ber rewşa Rojavayê Kurdistanê hatibû vê derê ew jî bi nîşana Almanya nîşana Almanya ya herî bilind Verdienst dibêjin hate xelatkirin û ji ber karê xwe ku boy mafê mirovî kar kirbûn û bi taybet boy mafê întegrasyon û çareseriya pirsên jinên ku serê wan da jinê Kurd û her êdin jî hatine li vê derê peneber bûne, koçber bûne
وان کارا کرنه و خوشکا me ya bejîn jî yani di Twitterê xwe bi Almanî û İngilîzî de her navê xwe dide dibêje ez keça Kurdim û min vê karî kir bi Kurdbûna xwe wek miletekî keça miletekî bindest ez li vê tiştî jî serfirazim em her sî tişta jî keyfxweş dibin ev keyfxweşî di nava me Kurda da bi rastî ciyê serbilindiyê ye em bi wan serbilindin pîroz galekî بله gelek spas bo hestin we û tê biniyê we jî gelek spas û em li hêvîne ku xortên Kurd çil diaspora çil nav welat bikarin tiştê wiha bi dest bixin ku yek ji nîşana dewletbûnê ye û ê milletbûnê ye em hêvî dikin di tiştê wiha da zêde bibin û her wiha aliyeme siyasî jî piştgiriya tiştê wiha bikin dam bidin ku wana pêşve bixin û her wiha wana bi gotinê xwe û bi hestên xwe helwestê xwe wana bi serbilindî bi nav bînwerin gelek spas ji bo têbiniyê we carekî din belê ev hefta ya jî hefta çend roj berê niha du bûyerên reş ku em dibêjin li welatê me li başûrê welatê me qewimî Daîş ku em dizanin rêxistinekî terorîstî ye û biye misalat li ser welatê me biye misalat li ser kes û karê me gundê me û hemî aliyên hêjayiyê me êca eva çi bi destê gelek aliyan ku li dij me tên bikaranîn û her wiha di nav mentalîta wan da jî dijmintiyekî mezin li hember Kurda heye li di gundê welatê me êrişê pêşmerga kirin êrişê malbata kirin mixabin 10-12 kesê me şehîd bû û 5-6 kesê me jî birîndar bû û werhasil em wana rûreş dikin bi navê xwe û bi navê hemî karmendên çarpel medya wan bûyerena rûreş dikin wan grûpên terorîstî rûreş dikin û piştgirên wan jî her wisa rûreş dikin û em bi nirxekî mezin şehîdê xwe bibîrtînin gora wan bihişt be û bi demekî zûtir başbûn çakbûna birîndara dixwazin sersaxiyê ji bo malbatên şehîdan û ji bo hemî Kurdistaniya dixwazin belê Birêz Ebdirhemanê Gundikî hûn dizanin ya bo we her diya ji dibêjim hûn dizanin evana di dîroka me de tiştê nû nînin lê bi taybetî niha li herêmin ku dibêjin madda 140 ku heta niha ava nêzîkî 15-16 sal dibiya çareser biya çareser nekirin û her wiha bi probleme jî ev bûyerana jî li wê diqewimin her wiha li dij milletê Kurd diqewimin û ew esker ya jî leşkerên ku dibêjin dewleta Iraqê jî nikare wana biparêze û dewletên din jî zêde ewkê wan nîne bes wextê ku ew dibin bi gotin xemxariyê xwe tînin ziman lê wekî din tu tiştekî nayê kirin belê Birêz Ebdirheman tu çi dibêjî gelek spas ke ji bo vê programa hewa programek wek pirsyarek ji bo alê me Kurda ve gelek giring e û divê em ser baş bifikirîne pêşê de sersaxiyê û dilxweşiyê ji malbata niha şehîdat û hikûmeta Herêma Kurdistanê re dixwazin û Xwedê rehma xwe li we bike û cihê we cinet be şehîdên elbet barek giran e li derbgê de hinde şehîd 12 şehîd û birîndar û pêşmerge û xelkê ve ew xwe serê xwe de divê em Kurd baş ser bikî ew boyarek gelek giran e lê em Kurd wek millet em wê jî dizanîne
روش عمل حریم روشلاتانه و در روش عمل نتوی و یا جواتی و یا دستلاوک سیاسی تبدأ هر وقعتك سر مدى تنبيتيشينا للميجوا مدى قالك وقعت وقالك بارين وها جيران سر مدى هاتينا ملت كرد وجهازين سياسي وملت خوابا تجاري رادست دجمن خوا نبونه ودفي دجمن في بزانن جم ملت كرد رادست تقوة نبه إيرو أف وقعت سر مدى تمجل منطقة مين قرچوغوا گوندین سر ملت مدهاتی سبب که وهنه دست پیک امزانی اف مثلا دحشه 2014 ده هات در کتن پیش دحش وقت هم بحثاوید که راسته حرکت تروریست نافنتویه گلیک تشتین وجل پیشگیریا و دحوال دحشوات چه هنه وقت هم بحثا دحشید که جناب تاج بحث کرد روشا ولات مته ام با درد و بلاد کشه و روشا چیه ام همزانی اگجی وکل میجوا ما کرداده جارا اول پیشیه دستکتی که وکل باشوره کرده وک دستکتی که می هره بلند و نرخ گرانه و دستکتی که بر به دولت بونه بدشه و فدرال سیستم ناف قانون ناف نتونه قانون عراق ده جه گذبیه لی ویده ده پروبلما ایرو امسر خازی جنگشه بکنه مثلا ماده 140 ام همی زانین حرم کیا نیوی که آخا کردستان باشور کردستانه لی او ماده 140 سبب چه حتی نهو وک قانونی نه لی پرسی نهات کرن لی اوادی وک رفراندوم سر چه نبی گلو کات خازن اف ملت ما گریدان روشه وک کردستان بن آنجیه دولت عربا بنه اف منطقه گل گرینگت مایا نیوا وک ده آلیا دم جوی ما بین نوا ده آنگیرا ده بشوطان نیو بین ده روبارا ده تین مایا بخوایی مایا جا اف بخوایی که هجه یه خواهی اساس ملت کرده سبب حتی نهو عرب قبول نکن رفراندوم چه بن سروی منطقه مادا 140 به شکش ترساواتا چونکو من حرمی که کردستانه خلکه به کردن خلکه به کردستانه لی شبره پیدا دورا صدام و حتی نهو امزانی گلک دموگرافیا ولات مش بزوره هاتی نگوهارتن نفوس همه هاتیه در خستن نفوس عرب آنی نتیده جه کرنه لی تبلی ویجه حتی روزا ای روزه نکارینه و حرمش کردستانی بونه بخطینن و حرم بله ویجه شماره نشان دان به امجی عراق و آنجوک قانونی او ماده هاتی قبول کرن بیکو بچن رفراندوم جناب مسعود و هاتی که کرده و هاتی داخواست هاتی کرن کاملت کرد سرخوابون خود خازن آن نخازن که چت خازنه و رفراندوم سرخوابون با من بیان بست که آشکره کر منطقه کردستان اینن آشکره کر نفوس و خلق و دانشتوانه و خلق کرده ها دیش که هین که منتوین دیه هین چه عرب بین چه ترکمن بین چه جان بین همجه آسوری و ارمنی هنه گروه بین ما او همی وکی بشین که منتوین کردستان اینه گروه من نکو خواه کردستان او منطقه دیار بیا منطقه پارچه یا کردستان هم آله میجوی هم آله دست نشان رفراندوم سرخوابونی اما همیا اثبات کریه لی شبوی چه منطقه چاره سری جرنای دیتن او مسئله سیاسیه مسئله نافنتویه مسئله که هیچ پرساوه نهات که چاره سر کرن وقت پرسنه چاره سر کرن و مسئله ده خواهی ویج پشکه وادی به من گروه قانونی لازم بوم وکوش برش بریا همی بجی هاتنا دهشه آنش بریا رفراندوم کرکوک و منطقه خانقین و دا بکوین بریا هنگی وک اف منطقه سه نقطه دوی بین پاراستن یک مثلا پشمرگه
ايكا جيش عراقية اكجيا قوات النفطية امريكا فانا من وقت ما افهم كك عبد الرحمن أما بيناوي أم هناك يجي بيلم بلا كي بله bayram ew bike bersiv de kek bayram منطقه 140 helbet bahsa yerin paşi pêşmerge û Daişê bikî madda 140 di wextê xwe da çima bû madda 140 Erebû Kurd hev nekirin ya dewletên ku ew çax wek İngîlîz û Amerîka ku hatin li wê bibûn sebebê wî ew kî ewana li ser wî hem fikir nebûn bu Kurdara ji bo rabûn maddekî danîne gotin bira bimîne pêşî de em ê hel bikin kerem ki نا چیرۆکە vê منتیقەیەن ku dikevine ser coğrafya yani erdnîgariya Kurdistanê lê siyasiyen îdariyen nedibin îdara Kurdistanê de ye ji demê Bremer dest pê dike. Wextê Bremer de ew rêbe belgenameyekî wextî çêbû تخمین دکم di a pêncî û sisiya da bû ku yani xala pêncî û sisiya da ev mintika Kerkûkê û cihên din ya jî pêncî û heft yani niha bi tekez binayê bîra min ya pêncî û sê ya pêncî û heft duê xalê da hêzên Kurdî berî ku destûr çê bibe berî ku destûra 2005 çê bibe hate destnîşan kirin ku ev der dê piştira bê çareser kirin yani ji ber wê demê yani fiîlî rewşekî taybet hebûn û ji şer derbas kirbûn piştî wê destûra ku anha îro dewleta Iraqê pê ye ew destûr hate amade kirin berî wî destûrê jî ji xwe konferansa Londrayê çêbû bûn hêza li ser hevdû kirin divê destûrê da vêce ew madda pêncî û sê yan pêncî û heft ku dibêjim ew madde wek madda çil û sed û çilî derbasê vê destûrê ya demkî bû divê derê da hate tespîtkirin ku gereke li wê mintîqê yek jê berê ew demografî ku kek Ebdirehman jî işaret pêda ew demografiya ku hatibû xirakirin qerebû bibe xelkê hatibûne piştra ji terefê Ereba xelkê din vehanî bûn ewana paş ve bête nişandin ew qerebû bibin û piştra li wê derê referandûmekî demokratîk were çêkirin û xwediyê wê derê xelkê wê derê bi referandûmê bi îrada xwe bi viyana xwe bi azadî biryarê bide ew der ku derê ye û ku bin îdara ku derê de dixwaze xwe rêve bibe kar bike lê ji qebûlkirina pejrandina destûra 2005 vir de ew hikûmetên ku piranî bin destê şî'a da bûn çêbûn ji Malîkî Ceferî bigire ji Ceferî dest pê kir ji Ceferî bigire Ceferî bûn Ayad bûn beriya wî da hebûn yani hemiyan ji bo ku wê madda 140 cîvecîh nebe çi ji destê wan hat kir tabii ev siyaset ne tenê siyaseta wan Erebên Şîî ya jî Erebê Sunnî ensirî ne ev ya siyaseta İranê bûn jî siyaseta İngilîza bûn jî vana nedixwestin ku yani Kerkûk mintika ew ê mintika petrolê bikeve binê destê Kurda eşkera bû meselekî stratejîk din jî divê meselê de heye halekî din hudûdê Kurdistanê çiyayê Hemdînê ye dibêjin tê gotin çiyayê Hemdîna ji çiyayê Hemdîna berejêr heta Kermanşah yani Celewla û Mendalî heta Xaneqînê biçepgîşe Kermanşah ev jî xetêke ku ew xet aslê xwe da nabeyna xeta nabeyna Kurda û Ereba ye vêca Ereban İranê û hêzên din nexwestin ew xet jî
تاریخیاً ئەتنیکیاً کولتوریاً وەختی خۆدا بە هەڵبژاردنێکی ڕەفەراندومێکی دەمۆکراتیک یاسایی دەستوری جیبەجی ببە کەینگێ ئەو ئیمکان پەیدا بوو پرۆڤۆکاسیۆنان چێکردن و پێشی لێگرتن پرۆڤۆکاسیۆنە هەرری داوی یاکو لە پێشی لێ هاتە گرتن 2014 کو berê êrîşên Daişê dane Kurdistanê ew e vêce em ê werin ser anû ez nexwazim dirêj bikim yani dewletên dorber Tirkiye jî daxil her du dewletên regional ê herêmî ê quwet İran û Tirkiye jî daxil İngiliz jî daxil heta İngilîzan Amerîkaniya jî divê meselê de îqna kirin ewana jî daxil حتان اینها کسی به اشکرا نه راضی بو کو منطقه کرکوک و خطا ج کرکوک حتی بگیشه خانقین بنیا خانقین کرمانشاه و جوروی جی بکوه بنی کنترولا ریوبریا کردستان جبرکو و دمه کردستان به علیه اردنیگاری و علیه سیاسی اداری و تکاملاوی چه دبه تکوز دبه و پروسسا دولتبونا کوردستانê jî wê pêşvetir biçana lê hemiya bihevra her yekê dem dem li gorê berjewendiyê xwe destê xwe danin destê hevdû û nehêştin ku ev xala destûrî ya ku destûra yani xelkê Iraqê û xelkê Kurdistanê bihevra ser raya xwe dan viyana xwe diyar kirin ku cîvecî bibe بله برس عبدالرحمن لگور او که کمالت عملت نیرن هیچ 2003 یا 2005 وقت دستور چه بو او چه هم بجن قوت عربا گلکی کم بو بهیز نبون وقت نها بهیز نبون و دوستوان جاو قصا زیده نبو هیچ ایران جاو قصا تیدا نبو ترکیه جاو قصا تیدا نبو چی که لدر رابا هر دو جه هلوست کرتبون او چاخ که اف دستور یا جی اف خال نهاته جیبجی کرن گلو جعالی نخواستنا عربا بابو عراقیا بابو یا جی انگلیزو امریکا جبوی حاضر نبون که کرکوک و واندرا تسلیمی کرده بکن و ایرو جی ده او خاله چاوره جیبجی کرن که نها ایران یک سر تیدایه ترکیه یک سر تیدایه و انگلیزی هیچی لسر او که خب اصرارن امریکا گهلوی آلی او خال چا به قبول کرن که یا جی به جیبجی کرن که عرب آنها و قصا یا جی عراقی و قصا انها ایدی درو دور خود دیتنه و نظام چکرنه تو باور دکی که بخوشی یا جی به او خاله ورجی زانی مثلا خاله که زور مهمه جبوی ما کرده خاله که نیوه آخا کردستانه همیشه آلیه پارچه باشور کردستانه وقتی دست پیک سالا همیشه دولت هف پیمانی هاتین صدام شکنان دیم پیوه او خاله سهو ششا یاش بوی کرده و ویر کرین وقت خواهی و دم داجه حسابی که وانه هین سر و خالا ما یا جهه ماده 140 یا کرکوک وحتا خانقین و چای حمرین دور چوانه گلک جانا فرصت کیس وکی فرصت تاریخی راستا موفتین بلگی جاناش موفجه بکه ماسیه موفجه آنجه موفجه رنه حاضر به بجا وقت او کیش دسته موف درد کردن سر موف گراند به مال وقت پشتی صدام شکستی 2050 مثلا مادین فدرال سیستم فدرال هاتین قانونی هاتین جه کرن هنگه عرب گلیک ضعیف بون از بارناکم هگر وی دمره دم بس کرد و عرب بیان آنجام دولت دستهلاتداری عالی شیعه بیان وانه نکار یا به هنده زیده سر کرده ده به ماده به دستهلاتداری بهله لی دور در بازد بین هیده بلگه هنگه کرداجه تخواستن تم رو شواجه نگلک دیار بو
دگوتن عراق جبرا تمام ام وکو دو ملت جیران عراق جبرا جادی سرخواه بین دموکراسی به عراق انزانتا دی و داخازن سیاسی حساب کرده ده هنگج او مسئله چهتر که همه اگجارش عربا بقتیم بلگه او نبون که اما عرب تک ده بلگه او سر چه بون سر باوریا وانا که مثلا نافنتوی هیز و قوتا نافنتوی پشگریا واش بوی سرخوابونه بکن آن نکن او شگا همجی دستهلات داریا حرما کردستانه بلگی گورای از بینم دبی سبب بچ نرمتر بن مقابل عربا لی سیستم فکر امجا روشلاتانا و دستهلات یعنی روشلاتانا و نلوی آستی دانا آستک بکارم پروبلم پرسین خواه پرین دموکراسی را چاره سر بکن وقتی ری دموکراسی را چه نبن شما کردار ایروت مینه روشا سیاست ما انجامجی پرسا ما مثلا نب پرسی کیا هیدی چگه چاره سر بب سالا شرحاتین کرن سالاج کرده و عربا شرکیم نه کرده کاری تام بگین هدف خواب عالی چگداری یه شرن چگداری نجا عربا کارین کرده بشکنه لی روشان هو ام هاتین تیده پمیچ هیته روشک یا دیپلوماسیه روشک یا دانستاندنه لی روشا دانستاندنه که ام کرد آنجا دستهلات داریا و شوره کردستانه یه حکومت کردستانه چه قوت یه بکارن خوش سر عربا فرض بکنه ایک جی قوت که اساس ام اساس خواه بگرینه پروبلم نافخوایینه یک دنگیا کردان سر پرسا خواه نتوی سر پرسا مقابل بغدا یک دنگ ببین چه خساراتی که مازنه ام ریده دا جهش نه یک دنگ وکو ام خواه ام کرد او شماره بنگه که اساسیه یادی مینه سر مثلا چه تکیلی ناف نتوی قانح کرنا با حکمدارین دنیای همیشه وکو امریکا و پیمانه او نقطه دبیم گلک سر به اوادی بسکنه او ریگش بوی مامه چاوا واقعا بکن چاوا حق و حقوق خواه ناف نتوی و آله دیپلوماسیه ده بدین قبول کرن آله دی ام بین سر مسئله دولتین همیشه وک دولتین درافسه وک بجین جیران او پر آشکرهش ما کرد داره همین میجو آمده ام زانین پروبلم خواه نافواده هبنجه لی وقت تی پرسا کردی همی هف پارن همی هف پشکن همی پشگری هبون دونه او دولتین هواج باسکری دولتین هم خورتنجه مثلا ترکیه وی دولتی که ناتو همچی ایران وی دولتی که هرمه ده دولتی که خورده و همیشه سر وی پرسه تمام سر پرسه کرده گشتیجه دجمنتی ملت کرد کن و ام تزا هزر نکن او سر پرسا کرد پشگریش مرا چکن لی اسوها برای خود دو مسئله کن پرسه که آمه میجو آمه با چند سال هم بحث کن با 20 سال هده جه وش کفن وجه لما دا آشکره کرن نهو پرسا ما وکو ملت پرسا که نتویه پرسا نتوی جب قوتا یک دنگیا نتوی چاره سرد بن اف یک دنگیا نتوی شنگ وقت پشتی نوتو یکی و حتی هون همجی نوتو داده و پشتی در باز بنا وک هل بجارتنه و آبابینا پارلمان کردستانه شوه روزه و حتی هو پروبلم نفمه و خود در هایی پروبلم دنیا او دولت سردستن مامجه ترکیه و ایران هر دو دولت اساس منطقه دا خورتن هر دوشه تو برای خود دیگه دست دواره ریا مره و که امجه خنجری که اما کردال پشت آمده دنه دوی ام کرد پیشه ده سر ناف خوده اما چاوا چاره سر بکن یکی که خواه آبا بکن چاوا یک دنگی بچین مقابل بغدا وکو هل بجارتنا نو با هجه چه بری یکی که او پارلمان من چن بغدا یه چه قوت بکارن و حق ما في ملت كرد بپاريزن دبي ام اول يكي تاخو الوضع ده اللي بشخوني اللي مال شو خسارتك ما ظنه
حتى نهو جا ام دبینین ام نکاری وی یکی که خواه بکنه بله هزین ما هم دولت ایران حکومت ایران حکومت جناب امجی سروک وزیر مسرور بارزانی هم پیرانه هم دیجیتی پیرات کن امجی گلیک قوتین دی یه هنج دربه ام زانینش آله ایرانه به وکو هجد اتفاق هجد شعبو پککه مثلا مسلم مثلا کرکوکه یعنی اف پرسین ها پرسار اصل مسئله یا بله بله گلک سپاس و چارچوه ده امکاری چه بکین و ام سروه ده سر خواب هم مثلا دیپلماسی هم مثلا یکی کن اف خواده ادبی بلگه اوه چاره سریگه باره مسئولیتر بکی که گلک سپاس برز عبدالرحمن گندکی بله کیک بایرام جارنا نسبت کی دکاره به سبب گلک چتا اول دمک دریجه وان داویه ها داعش به آوای کو ام دبینن لوی هرما کنها بخوای مایه ایریش سر کردات کن گلو اوا دکاره به سبب کی کو ایدی دولتن کنها لوینه بسر موانه وک امریکا و انگلیز و ایدنا بیزن تمام باو ولا اوا عراق بگشتی نکاره واندرا پارزه برا وک بره پیشی رفراندوم کچا کرد لوی دفاکتو جی گرتبون ببون خویه عدو آخا خوا و ده پاراستن دکاره به سبب وی کو جاردن ری بدن کرده کو بچن واندرا پارزه پرسێکی گەلێک مهمە نەها بەرێوی divê مرۆڤ piçekî hebûna Daişê IŞİDê ISISê işaret bûyî bide niha di dîroka mintiqa me de bi İslamiyetê ve girêdayî nakokiyekî dûr û kûr yani şiayetî û sunnîtî heye yani 1400-1500 sal ev nakokî berdewam dike yani berê qet nebe sunnî di Iraqê de wextê Saddam da Iraqê de serhukûm bûn niha di mintiqê de hersî ciya de jî hilalê şiî yani şiî desthilatin û sunnî li ne li Îranê ne li Iraqê ne li Sûriyê tu evkekî wan nema yani ew bûne pariya bûne ê bindest vêca ev wek sosyolojî û wek aliyê çandilî de ji rêxistinekê wekî Daişê re wekî IŞİD ISIS re bingehekî peyda dike wextê ku taybet yani îlan kirin me IŞİDê şikest nizam çi filan Cenab-ı Serok Barzanî işaret pê da wê çaxinê got yani ev daxuyanîn bi lezin bila yani rast e mümkün e belkî ser sahê aliyê leşkerî de IŞİD hatibe şikestin Daeş hatibe şikestin lê bingehê Daişê heye û di Daeş dikare carekî din vegere wexta vedigere jî yani ser vê bingehê vedigere ew hêzên dorber dewletên dorber her yekî gorî hesabê xwe wê bi wê quwetê dilîze bi wê quwetê dilîze niha em gayet eşkera bibêjin yani erî Daeş IŞİD yani berhemekî vê sosyolojiyê ye vê çandiniyê ye sunniyetê ye ama aynı wext niha Daeş aletekî ye çekekî ye di destê hemî hêza da kî bixwaze wî bikar bîne wî bikar bîne ji bo maslahetên xwe stratejîk di herêmê de berjewendiyê xwe stratejîk aynı wext jî rêxistinekî wisa ye yani rêxistinekî terorî rêxistinekî ku sosyolojiya wî bingehê wî heye dikare însana dora xwe top bike bide kuştin makineyekî kuştina însana ye
Armancevi işte bir İslam'e ve bir nizanım Sünniyeti vedişere ama aynı vakit jî di destê hêza da makîneke. Ev hêz ji tarafê Tirkiye ve hate xebtandin. Veşartînine ev ya êdî kete tutanaqê mehkema. Ev hêz ji aliyê Sûriye ve jî hate karanî li dijî muhalefeta ku liberal têda hebûn, demokrat têda hebûn û yani erê Sunniyên ku ew ê Ixwanê Müslîmîn piranî bûn têda erê ew jî hebûn ama muhalefetekî demokrat liberal bûn têda hebûn. Sûriye îşî dê hemberê wan bikar anî û wan têk bir. Henekî din jî Kurdê me jî mixabin divê meselê de xiste dewrê û Iraqê jî wana bikar anîn. Binêrin yani em bînne bîra xwe hêza Dîcle ku Malîkî parayekî mezin lê xerç kir û di destê wan da teknolojiya sîlah ya herî mezin hebû, xurt hebû li Sihêlê bingeha wan bûn û quwetekî mezin bûn. Daişê êrişê wan kir ewana hem Musulê teslîmê wan kirin bi 400 milyon dolar para jî daxil. Yani û çekê xwe ku bikar bana pê biraviyana jî wan çeka jî neravandin. Yani wan çekan jî ji wan rahêştin. Yani dixwazim çi bibêjim? Em belkî van tiştana bi dengekî bilind nabêjin. Belgê wane jî zehmet e. Lê Malîkî di demê xwe da rêda Daişê yani Şîî û Sunniyên kevineperest û nîjadperest rêdane Daişê ku Daîş pêşî li xwişk û birayên me êzdî bixe ew dertebî wek dibêjin xelqa herî qels tespît kirin lêdan û piştira Kurda bixwe wexta ku li Musulê jî xistin tedî pêşî li Musulê xistin Musulê girtin. Kurda digotin dê eleqan xwe ji me neynin. Yani ev ji ber ku Sunnî ne. Nav Kurda da ev Sunnî ne dê ji xwe ra Musulê mintika Sunnî destê xwe da bigirin ama li Kurda vegeriyan xwişk û birayên me êzdî kuştin 2014 da û berê xwe dane Hewlêrê. Berê xwe dane wê statûyê. Berê ku berê xwe bidine Tikrîtê û ku li wan de re jî hebû Bexdayê berê xwe bidine Bexdayê desthilata Şîîya hikûmeta federal ku destê Şîîya de berê xwe dane Hewlêrê. Em divê Kurd baş bizanibin ku wexta berê wan dane berê xwe dane Kurdistanê henêka berê wan da Kurdistanê. Kîne vana bellî ne. Ev ê ku naxwazin dewleta Kurdistanê bibe dewletekî serbixwe. Ev ê ku naxwazin hemî têda ne. Hemî. Me di referandumê de jî çetela wan dît yani evên ku merhelî jî ew bin. Şansê me heye tineye gelo. Belê. Yani Kurdan hem li Rojavayê Kurdistanê û qismek jî li Sûriyê, axa Sûriyê de ciyê Eraba hem jî li Başûrê Kurdistanê li dijî vê rêxistina terorîstî ya ku divê sed sala me de yani emsalê wî belkî ji SS faşîzmê vir da nehatibû dîtin şervaniyekî berxwedanekî mêranî kirin û ew şikestin ev ji Kurda re bû rûgeşî û ev bû ciyê piştevaniyê jî ji hemû aliyara. Eger îro em divê siyaseta Amerîka mêzekin. Siyaseta Amerîka parastina wê mintîqê yani mintika petrolê û mintika bazarê û stratejiyê. û îşî tê ISê wek hêzekê terorîstî internasyonal dibînin û dibêjin divê ev hêz destê wî dirêj nebe, destê wî bê şikestin hertim li ciyê xwe da. Ev ji bo Kurda bêguman wekî di pirsa te da jî îşaret pê hat te dayîn keko
ev ji bo Kurda fersendeke Kurd jî ji vê fersendê îstîfade dikin bi hêzên hevpeymanî ra bi hev ra li hemberê vê hêza terorîstî kar dikin û piçekî niha li me vegeriya ye yani hindikekî li me vegeriya ye piştî xıyaneta 16 Oktobrê İngilîza jî Amerîkaniya jî hêzên din jî dîtin ku ew şaşî bû yani şaşî bû ku Kerkûkê û mintîqên din mintîqên Sedûçilî wilo xistin bin destê Iraqê heştê şeعبî û êdin yani İranê li wê derê xurt kirin hêzê şîî li wê derê xurt kirin vêca niha hewildanekî heye karek heye ku hêzên Kurdistanê pêşmerge carekî din vegerin Kerkûkê jî Şingalê jî û ciyên din jî ew hewildan heye lê divan hewildana da jî hêzê şî'a heştê şeعبî û mesela li Şingalê li henî ciyên din jî PKK mixabin ku bin navê Kurda da tê naskirin ewana bi hev re vêca naxwazin ew cîbecî bibe û anha Daeş jî ketiye dewrê gelek eşkera dibêjim ev hêrîşên Daişê vê dawiyê di mintîqa Kerkûkê da Mexmûrê da û cîcînê din ku hêş serê xwe bilind nekirine mesela çendek berê du sê rojek berê di Musulê da mintîqa Musulê da jî kanalên wanên binerdî hatin dîtin eşkera kirin yani li hemû derê hene û ev tehlûkeke mezin e serê Kurda da ye jî û serê hemû hêzê demokratîk da ye jî liberal da ye jî û anha sebebê ku berê Daişê carekî dane Kurda Kurdistanê dixwazin milletê Kurd bêşînin ji mintîqê bidin revandin demografiyê re bêlêstandin di do pêvejoya Kurdistanê carekî din bixine zehmetiyê asê bikin sebeb ev e Daeş boî vê berê Daişê dane vê derê û em bibînin evên ku dijayetiya Kurdistanê dikin dijayetiya vegera hêzên pêşmerge bi alîkariya hêzên hevpeyman bo Kerkûkê bo Şengalê bo deverên din dikin ewana îro dijî siyaseta wan siyaseta dijî Kurdistanê ye evên ku vê tiştî baş fêm nakin bila vekin di duyê mehê da Nurettin Demirtaş makaleyekî nivîsandiye dibêje li Kerkûkê çi dibe Kerkûk'te neler oluyor ama bu makaleyi bixwînin dibêje sebebê van tiştana şikestin û qelskirina Îranê ye li Kerkûkê li Iraqê û li ciyên din yani ev Kurdekî dibêje vê tiştî Kurdekî dibêje ya Rabbî Kurdekî dibêje yani ez heta derecekî ez jî û ez bawer dikim hemî Kurd jî dikarin tehemmûla mayîna PKK di Îranê da bikin lê wextê ku ew di destê siyaseta Hilalê Şîî da bibine çekekî binivîsînin bibêjin vegera Kurdan hêzê pêşmerge bo Kerkûkê bo Şingalê bo deverên din qelskirina Îranê ye derxistin qelskirina siyaseta Îranê ye ev ji Kurdekiran nabe ev ji Kurdekiran nabe dê ez hêvîdarim ev niyet û ev siyaset neçeserî siyaseta ku hêzên hevpeyman jî niha heta derecekî pê razî ne û henîk hêzên ku ji tesîra Îranê bêzar bûne Erebên Sunnî Erebên Şî'a ewana jî dixwazin ku carekî din li mintîqê aramî û rihetî peyda bibe ez hêvî dikim ev peyman bi serî keve lê zehmetiyê xwe jî hene Belê gelek spas yani li gor axaftinê şîrovê we ew e ku Kurd bi xwe niha dikarin bi dewletên derve da baştir siyasetê bikin ancak bi rêya wan bi wan re dikarin wê derê eger ne bi Ereba re bi Iraqê re ya ji derû dorê wan re nikarin bibin xweyê daxwazê xwe di wan herêman de Keke Ebdirehman eger tiştekî Kurd li ser vî mijarî hebe bêje eger ne em derbasê xala xwe dinê bin tam saetek me temam bû مساده هوا بعضی سر گوتنا که بایرام دسته گوتنا بیجمه Belê وقت 2014 داعش هاتی اصل ویدی بم کردستان بوم
و ام کرد وقتی جناب بحث کری حرکام انجا دستلاداریا ما راستی ندهیویه بو و هرشه به سرواده به لیش بوی چه ندهیویه بو و حساب کن سنینه و سنی شرط نبا و ام جز شیعیاده یش بروی خوال کردانه دلی maalesef evce xapandinê bûme ez wê de tam hem dewrê şerêwa dest wê de bûm têkiliyê min cephê re hebû têkilî însanên me nev de hebû wek desthilatî em ji bi fiilî ji me hebûn wextê hatin Musil 1000 kes hatin Musil hesabke bajarek wek Musil 1000 kes bê her yekil kûlanekê dengê wa ji nagihî hevdû lê çawa Musil cihê de teslîm bû çawa hat او سلاح او پرکک بیران بس که چاوه تسلیم بوم دوستی که ما خلق آکره بو جنرالک بولویده جیشا عراق ده گو وقت ما دحشات ما خبر دا نوری مالکی گو راست تران شما را گو سلاح خودان نو درکبن اف پروژه نه پروژه گوالی مثلا ما کرده چه دفعیم کرن دفهم کرند به ام پرسا شیعت و سنیتیه نخواپینه راست و پروبلم گنه باواده لی وقت تی پرسا نتوی عراقی بونه هر دو فکر جه هر دو مذهب جه خواه خودان عراق دبینه نه و سر وره خواه خودان کردستان جد بینه نه وکم زنی همی داگه که حتی ایرو ام وکو ملت قبول نکینه راسته شبیچارتی وک فدرال سیستمی قبول کرینه قانونی رحیت خودل رح خودل فکر خود قبول نکرینه شبویه ام به بزنی او شرن هاتین و وقت موسر گرتین و از خواه ادهوش بوم اجدهوش که چون هفلره اش هفلره زبریم متقیبا به ایشی که بریندار ما چه بین ین مروبه منو خواه از چون سروادا پشمرگه هاتن او گلک پروپاگانده خراب هات کرن پشمرگه راوی پشمرگه افهمی درو بوم نکو پشمرگه رابی جبوی به حسابی که هبو سلاح او سلاح عراقش وانه جب بحثی چه شیعیاش دحشه را هلشتی پشمرگه او سلاح بدن وا بگیرد تنبو نکو پشمرگی شر کرن برخودان دنیا شر امی بجی حرب آن شر گردای امکان و سلاحی ویا نه گردای آن بزرا و آن پشمگه راوی وکو گلک پروپاگاندین پککه خیانت از اویدی پرچم شنگار راوین و پشمرگه برا خوشکو برا من ازدی هلشتن بده همی دراون همی نراستن تد آلی کاریا هنا گلک کرن پروپاگانده آلی کاریا پککه جره چه به همی دراو بون راز به وقت شنگار برداین هن کسی برو سر حدود سوری چای روی دیده هم پککه لحبو بلگین آری کاری بلی مثلا شرده حتی پاشه و گرتنجه همی آله پشمرگه و چه بیم وجاش بر بوی سمت از خام دکوتنه ام فهم بکنه پرسا ما پرسکنه تویه و داگر کرن والته وکو عراق شیعی سنی همی کسی خواه شبوی حتی نهو ام قبول نکن و ام تیهی بیاش ویده نکن و جبرویجه از بیجم یعنی او تشتم بخواه به خودیتی و مدی چاوا شیعی و سنیا چاوا شیعیا پشگریا واکر سلاح دانوا سلاح شواره هلیت و هلیشتی کردستان بکن جایده ام گل دلیش نکی باشه گلک سپاس tam ساعته کم سرویس کنی لی خالی مهی 4-5 خالی مهی هنه کم چقاسات کارن او بکن اما هاش مرا مهم بی برای اول گرینتر بوش بوی مدانی بو خالا یکم بله ام درباز خالا خواهی دیاد بن ام زانو که اول دمک دریجه لترکی قیرانه کی آبوری بلند هیا مزن هیا و ام بوین نوین او قیران او زحمتی لباکور کردستان جو حکمی زیده و به تایبت باکور کردستان که نه کار هیا نه دبار هیا نکارن عرضه خواب بکولن نکارن عرضه خواب بچینن نظام به تا آوای او کیوانینه و خلق مجی دوی دا مانا بیچاره نزانن چی جی بکن هر رو گوهوان لتلویزیون $1 بو چقاسا گره هم سبید
dikarin çi bixwin li gor IMF hişyarî de Tirkiye dibe hûn wiha biçin hûnê nikarbin zêde bijîn rêxistinên din ê aboriyê dîsa ji Tirkiye ji nirxê wanên ewkê navnetewî xistin bêbawerî ye û bi taybet ez dixwazim ji kek Bayram bipirsim bi dîtina we li Bakurê Tirkiye bi kuva diçe vî away dê çi bibe û bi taybetî jî Bakurê Kurdistanê dê xelk çi bike nan du hefte berê sed lîre û nîv bûn habiye 5 lîre 6 lîre em çi bikin belê بله نها yani aboriya Türkiye diyare aboriya Türkiye li ser pişteketiye erdê û her diçe jî xerabtir dibe du sebebê vî hene yani li ku derê dibe bila bi di welatekî da di dewletekî da eger aborî xerab bibe sebebekî wî yê daxilî heye yani rêvebirina aboriyê ye didu sebebekî din jî heye ye girîng e di çaxê me da demê me da şer ne tenê bi êdî bi çekane şerê aborî jî heye şerê aborî jî heye nabeyna dewleta da wextê ku yani peywendiyê du dewleta çend dewleta wilo xerab bibe ew dikarin bi lêdanên aborî û malî jî hevdû bêşînin tabii divê derê da dewletên zilhêz dewletên mesela em bibêjin Amerîka îro perê wî dolar pîvana maliya dinyayê ye yani dikare bi perê xwe bi dolarê şerrekî baş bike welatekî dewletekî bêşîne civatekî bêşîne pir rehet dikare yani ew dewletên dijî wisa dikarin tabii îro Tirkiye beramberê aboriya Tirkiye û ev rewşa xerab ku xelkê Türk jî xelkên din jî xelkê me Kurdistana Bakurê Kurdistanê jî ketiye bê du sebebê wî ev in yani yek êşa rêveberiya aboriyê dikişînin ew hertim heye hertim bûye wextê serkeftî bûne jê feyde kirine mesela Ali Babacan dopêr daxuya ewkek civînekî çêkir li wê derê yani behsa demê xweş jî kir rast e demê Tirkiyede demê ku iqtisada Tirkiye pir xurt bû jî çêbû û xelk jê îstîfade kir xelkê Tirkiye û xelkê Bakurê Kurdistanê lêca barê ew ê jî dikişînin barê şerê ku ji derve ve li dijî rejîma îroyên têkirin barê wî jî dikişînin û ew bar jî gelek giran bûye bilêrin yani dolar di nava du hefta da sedî nêzîkî çi û heft yani ew wî guherî yani mesela euro ji deh bûn nava du hefta da daha derbasî 15 bû hakeza ew jî wisa ye dolar jî wisa ye niha Tirkiye berê wî bikûve ye di Tirkiye'de di nav siyasetvana da siyasetvanên meqûl da û di nava aborîvanên meqûl da gotarek heye gotinekî heye dibêje dolar nîşa dide rewşa dolarê nîşa dide hikûmetekî desthilatekî berbikûve diçe heta welat berbikûve diçe vêca wextê dolar divê haletî dabe em dikarin rehet bibêjin berê Tirkiye bikûve ye berê Tirkiye bi cîkê gelek xirab veye yani Tirkiye eger hilbijartinekî çêneke hilbijartinekî demokratîk çêneke û yani rêveberiyekê nû ya ku hêzên ku bi aletên aborî şerê Tirkiye dikin pê razî bin yadî wext bidine pê
بچێک بێم کەوە بەر تورکیە ئەو پەیدا نەبە دێ هەر بەردەوام ببە دۆڵارژی وێ زێدە ببە و اقتصادا تورکیەژی هەر بچەوێ خراپ ببە ڕەوشە ملەتێژی بەرچیبوونێ بە بچ یعنی ئەف gelek zelal û xuya dike vêca Amerîka Tirkiye endamekî NATOyê aliyê stratejîk de jî muhîm e Tirkiye bazarekî mezin e 83 milyon xelkê xwe heye bazarekî muhîm e ji bo hemû dewleta ji bo Amerîka jî vêca Amerîka wextê meriv weşana jî bixwîne wextê meriv hindek nirxandinan analîza jî bixwîne dibîne yani Amerika û hêzên din ne bo wê yekê ne ku rewşa wekî li Sûriyê Lîbyayê ciyên din yani şerekî daxilî û millet hevdû bikuje bibe ew wê tiştî nadine berçavê xwe wê tiştî naxwazin ji wî dûr dixwazin birêkê din Tirkiyêde rejîmekî yani guherînekî siyasî peyda bikin ew jî biriya fînansê û biriya aboriyê ye berdewam e berê Tirkiye eger ku bi latîniyen bibêjin Kuvadîs Tirkî yani berê Tirkiye maalesef berxirabiyê veye û yani vêca kî neheqe kî heqe ev meselekî dinê ye yani em nikarin bi klîşa jî biçin em meseleyê yani efendim emperyalizm nizanim çi me xiratikê me têk dibe me na ûlo ne yani tu endamê NATOyê û tu diçî ez 400 distînî tu radibî diçî Sûrçiyê tu diçî nizanim Sûriyêde tiştekî din dikî tu diçî Daişê re evana ya jî hundir da yani digel ku her yekî ji te re Konseya Avrupayê Yekîtiya Avrupayê û Amerîka û hemî hevpeyman te re dibêjin divê tu hurmeta edaletê bigirî hurmeta hiqûqê bigirî hurmeta yani demokrasiyê bigirî nava xwe de ew bikî wextê tu van tiştana nekî bêguman rewşekî xirab çê dibe bi Kurd û Kurmancî em dikarin bibêjin ku yani Tirkiye bi vê halî divê şerê aborî de nikare bi serkeve ew hêz û quwet li gel wî nîne û ew firotina ciyê xwe yê stratejîk ku demê şerê yekê de şerê di duya da an jî salên hefteyî de heşteyî de bi kar anî ew dem jî nine ku wê lêîstikê ew bike ew hêz naxwazin ku Tirkiye ji wek endamekî NATOyê wan ji dest bibin wan da bikin lê bi vê halê Tirkiye jî nerazî ne ji ber ku duê fikrê dane ku Tirkiye bi normên û hêjayiyên û prensîbên qewl û prensîbên demokrasiyê û van demokrasiya xerbî an jî van dezgehên xerbî rewşekî ne baş daye jê veqetiya ye û bo wê yekê jî ev şer her berdewam e rojên nexweş xelkê me benda xelkê me ye ev yani em divê tabloyekî pembe çê nekin tabloyekî nexweş yani cenabê te dibêje ji ber siyaseta Tirkiye li derve û ên navxwe kete vî haletî ji bo wî jî heta xwe rast neke tu imkanekî nîne ku ev qeyran ya jî ev normalîze bibe dewletên Ewropa û dewletên zilhêz wisa dixwazin ji bo wî jî Tirkiye mecbûr e wî avay xwe bigere yan ew ê têk biçe birêz Abdurrahman tu li ser vê ewkî gotinê te servî mijarî yani em zanin ku xelkê me li Bakur êdî taqeta wan ê jiyanê nemaye ka nizanin çi jî bikin û ava jî sebebê wî jî wek birêz Bayram jî îşaret kir siyaseta wî yê navxwe û siyaseta wî yê derva Tirkiye xiste wî halî û Tirkiye jî naxwaze xwe bigere jî ka cem cenabê te çi dibêjin
gelek spas وكو كيك bayram bahs kir gelek tiştali az xazım dise nokta selavadi bikime mesela peşkettin o paşkettin o mesela aburi o mesela demokrasiyal Türkiye'de beşik tesira vel serme وكو milleti Kürt cihaya li heger mesela aburi em bahs bikine anca mesela demokrasiye eğer Türkiye'de نهقی آنج خلق ترک و خواهین ترکیه و خواه جارگ زحمت که ببینه جارگ برچیبونه ببینه جارگ تعب و اذیت ظلم و زور دولت ببینه ام کرد و اکمله 10 جارات بینینه بله بله وقتی هم برای خواه بده و کرد یک جیا پیشی ده از وی باریه ده ما او تشتی بایران بحث کریش خواست هم پیرمه مسئله ترکیه حتی پرسا کردستان و پرسا ملت کرد حل نکه نممکنه نه دموکراسی به ترکیه نممکنه جه نه بکاره بکونه جواتان نافنتویا پیشکتین خواز و پیشکتی و دموکراسی داشت بلکه پرسا ترکیه یا اساس پرسا کردانه پرسا ملت کرده چون حتی ولاتک ملتک زور دست گل ملتک دیل بین دست خواده بکن جرى جالك زحمته ابجم حتى انه ممكنه ديمقراطي بالولاط ودو تربينج تشبه او مصرفه شر ونخوشو مثلا شبوي ترسا ملت كرد كاره دسكتي جنيوانين چه انساني چه انجباتي چه ديمقراطي به تركيا شوات ترساده اوادی گره خواه آونده کریل وی ملی چمی ملی چهلش باشور کردستان ات که هرش روشافای کردستان ات که هرشی کردستان خواه ناف کردستان خواه ده حرکا کرد ملت کرد هرشی یعنی شاش بیه نزا هدیش بر و مسئله کرده و مسئله ایرو نوا دنیا ده پرسا کردی منطقه ما روشلاتا نوین ده و پشتیوا دست کت کن باشور کردستانه ترسا که گرانش ترکاره چه بیه اف ترسا گران به سبب نه بکاره دموکراسی جباتی دموکراس آبا بکه نه بکاره آبوری گی پیشکتی آبا بکه جو سر و هدی هرش اوروپیا جد که امریکان که روسات که یعنی ترکیه خطا خواه واندا کرید که ابجم اصلی پرسه مثلا کردانه حتی مثلا کرده حل نبود ترکیه تش شانسا ند آوابونا دموکراسی نه پیشکتنیک آبوری از نابینمه لی وکو که بیرام جو بحث که نهو یه هاتی نقطه گوالی هیدی ماینو نمایا نشاره بریاودی آلیگه مثلا وکو دولتا ناتوی دیتش روسارا تکلید دانه جبوی مثلا از 400 بکره يعني سلاح ناطوي وسلاح جوات دجمن وايا روسا هفدوره نو تركيا دا آليت لهيزه هم آلي چكداري هم آلي تيكلين سياسي هم مي برساوا جبوي برسا نهيل ملت كرد تماف دست كتيا خوابم چونكو زانم دست روسا جنه برسا كردستان ده هيا يه امريكان جه هيا ويه مسألة دولت نمجي هف پیمان امريكا بجا ترکش واتر سادل هر دو ملیت شخوله وش بوی وجه هنگید چه پترت کردن مسئله ده هم آله آبوری هم آله سیاسی جه و نقطه ده یا از بیجمه چاوه مسئله آبوری بشکش ملت مرج بار گرانه لی تتشته ام وک ملت وک کرد بکن تنین الدست مده ام مجبور هدی ویش بره امجه نکاری پیشیره بزنا خواه و نان زویا خواه جه بجینه چونکو امجه گال بندسته واده او تانگاسیه و یه سر ترکیه داتین آله آبوری ده تاثیرین مجد کن و جوات آمجه جواتی که دی امجه حتی نقطه گوالی و کشبره جیانک متوازی قائل نابه لی از به تاوه مسئله وادیه بگرده مسئله پرسا کرده بگرده اگرم برای خواه بدینیم خود بیجن جا اشکرات بیجن وقتی اردوغان بیجه ام قبول ناکی او کوریدور کشیا باشور کردستان بیت و حتی به روشاواده درباز ببین و مسئله چوی افرین گتیجه همی او نقطه او ترسنت بیجن امریکا و مثلا دولت زرهزن منطقه زانب پشکت تکیه و کردای فرق برین یه المنطقه دانا راست بن
مخاطب پرسا کرد و اجبره ما کردا تدنک نبو تیم کا نبو ام دنگ خو بجهنی دنیا بجاف نه حقیقه هی المدبن لی ایرو یا تی او قوات زرهس یه خو برین جیران ما یعنی ما د پرسا ما بیننه قناتم پرسا ترکاش ویا ترساواش ویا و گلیک زحمتش نف درج بکوه لی ام کردزم چپکی برچیبونا ام مجبورین به برچیبون تتدیش منه ام به برچیبونا خورا اداره بکن وکو و عملت دیگه بله گلک سپاس بوی اما بویاره ام در بازی خالاخوای دنیا دبن مثلا دموکراسیه مثلا دموکراسیا ترکیه و مثلا دولت دروا به تایبت اوروپا چوال ترکیه دنیره اما در بازی وی ببن که bayram ام دزانم که ترکیه نمونه های داویه که جبو دمرتاش و جبو چی بو ناوی جامعه مزبیر کرد که دانینه عثمان نه نه اوی عثمان کاوا قوال جبو قوال و قیامت رات کن یا قوالا جبو و قیامت رات کن جنش که ودا اما دو ماه دست بکنه سه ماه دست بکنه یا بیجه پنج ماه جنش که ودا دخوازن ترکیه به دولته که دموکرات جنش که ودا دخوازن نظام چپ کن حتی ها بیارن روبوسکیه بیارن نظام انقره که 100 کس نومر توپین که بمبین که دیاربکر تقیان خلق دامر قد بالا وان نکشان قد نگوت و محکمه وان الچی محکمه وان تتشتکی که نگوت لی جنش کافدا مثلا قوالا درکت ورته مثلا دمرتاش درکت ورته و یا هونه بریارن یکیتی اوروپا و پیمانا و هیله یا هونه وی بکاربین پیک بینن یا جی امه وجه او که درخم باویجن چه yani ama çiye Kerem ki نها يعني من قابك بري مثلا اوي قلت مثلا عبوريه ده طبي اف شاركو دجي رجيما تركيا حتى درجه كي دولتجي يعني دوله ايكو ايرو دولتا خياي داجي ونا خياي داجي دستلاتن لدجي وان تكرن نتنه عبوريه بيگومان هر همي هيز هر يكي چ فرصت دستوان ده هنه آلت دستوان ده هنه ادوات وانا بكارتينه يك جوانا جي طبي بريارين محكمة ما في مروفا يا أوروباية نها وكي تزانين تركيا جي سال 1990 ورده بريارين محكمة ما في مروفا يا أوروباية داخلي حقوق خويا نتوي كر يعني هذا بريارين في محكمة دسر حقوق ناسيونال نتني آويدا تابي يعني إيه همي دولة هذايا يعني أو دولتين كو دولتين اندامن كونسيا أوروبا اندامن كونسيا أوروبا كو تشلو حفت دولة اندامن كونسيا أوروبا نه أفانا همياجي بريارين اوی قبول کرنه بریارین محکمه قبول کرنه بسر حقوق خویا نتوی را دگرن ویجا ترکیه دو بریارین محکمه مافی مروفا یا شتراسبورگ قبول نکه yani cibeci nake her caraku او قرار تشدقي شبه تمزدكي بري شكلي ومحكمات تكرن او بريارك ده سانكي قرار بجي دكن وجيكي دندا وقرار بشكو دكن وجيناكن بجا افتشتا في داوية دستي كونسيا اوروبا دا بتايبت بشتكو بايدن هاتف سر حكم وبايدن لأمريكا يعني كنترولر ريفبريه تمامي دارونشتاندن
نابینا ئەوروپا و ئەمریکادا ئەو ناکۆکی و نەحەزیên demê Trump pir kêm bûn. Yani bi taybetî evin stratejîk meselên stratejîk da NATOyê da nav NATOyê nav Rojhilata Navîn da evana kêm bûne. Îro em dikarin bibêjin konsensek di navbeyna Yekîtiya Ewropa û ewkê da heye. Amerika da heye. Di rêveberiya ya jî îdarekirina nakokî, konflîktên vê mintîqê da. Yek jê jî ev Tirkiyeyê. Yani mesela Tirkiyeyê da hêdî nabeyna ew da jî nabeyna her dua da yekîtiyê ewek çêbûye. Bo wê yekê Amerîkayê jî ji ew dixwaze tabî ji Ewropiya hêdî dê Konseya Ewropa. Çünkü Türkiye em divê viya wek agahî zelal bikin. Türkiye endamê Konseya Ewropayê. Ne endamê Yekîtiya Ewropayê. Yekîtiya Ewropa û Konseya Ewropa du dezgehên cuda ne ji hev. Endamê Yekîtiya Ewropa 27 endamê Yekîtiya Ewropa hemî di Konseya Ewropayê da ne lê gelek endamên Konseya Ewropa jî Ewropa ne endamê Yekîtiya Ewropa ne. Lê ji ber ku piraniya endamên Konseya Ewropa ê Yekîtiya Ewropa ne û hêza wan ya siyasî û stratejîk giranî ye, biryarên wan di Konseya Ewropa da jî derbas dibe. Vêca niha ew dikeve dewrê. Yani Konseya Ewropa dikeve dewrê. Ji Tirkiyê dixwazim ku Tirkiye normên peymanên navneteweyî û navdewletî yê ku wan ji sala 58 vir de imza kirine û sala 1990 vir de jî 54 54 pêşî kirin 58 da êdî bû cîbecî kirin yani bû ew ê û 87 da pêşî mafê serlêdanê ew kirin serlêdana kesayetî û 1990 vir da jî demê Özal da nodî vir da jî êdî biryarên mehkemê di ser hiqûqa daxilî da ye. Vêca evanan ha bikartînin ji bo ku li ser Tirkiye tazîk bikarbînin. Divê derê da du ewk derdikevin pêş. Yek jî navê Demirtaş Selahattin Demirtaş û êdin jî navê Osman Kavala ye. Vêca yani evana ve her du tewqîfatana ve her du neheqiyên bêhiqûqî kirine sebep ewk û wê berdewam bikin vê meselê da. Eger Türkiye van biryarana bi rengekî nerneke cîbecîneke rêkî nebîne ala Tirkî, ala Ankara cîkî wilo rengekî çareseriyekî ji xwe re nebîne dê di konseyê da zehmetî ji wan jê re derxin. Gelo wê ji konseyê derxin yan nederxin ê min ez di wê baweriyê deme ku yani ji endamtiya konseyê derxistin ya herî dawiye û ew hêj dûr e. Yani hêj destê hêzên navneteweyî demokratîk ta derfetên din hene ku li dijî Tirkiye bikartînin û derfetên gelek bi tesîrin jî. Belê, gelek spas. Birêza Abdurrahman tu çend gotinê te hebin li ser vî mijarî? Belê, tegek cenevekek bayram مسألة قانوني وحقوق قوان وحقوق نامنتوي وإمزاء وأنيزم الحوجانك از بحث بكم لأصل وهات هذا تقول أم وكو كرد وكو ملت أم لأمجل تركيا ده بن زير دستيا وادا دجينا جا هر جارة تشتكي وهات شبن هو أمي جا وك آگه داريات داين ترك أسر مثلا عثمان قوالا و دمرتاش أبش بوي ما كردات ادبجم تشتك باشا شبرشه چون پرسامج
نه پرسانه بخوایی تنه آنیا مو ترکات پرسه که ناب نتویه جه وقتی پرسا ما پرسه که ناب نتوی بو مثلا قنصه اروپا و آگه داریا دای ترک سر دکسا امیجی نحقیات بجه هوا به قانونی آنجا جزای وانه سوجه وانه دیاره لی هنده ساله هونه حبست کین دوی هم بردینه اف وک آگه داری که پر هشک دان ترکا اگر هون نبردین پشتی هایی وکه یعنی امی محقق وکه میجه هن چه مسئله آبوری به چه مسئله یه وک دیتنی که خواهانو آنجا جزای بدن ترکیه مو فیتیده بینه از مو قناعتن انزا راسته آنه راسته لی اگر یکی اروپا آنجا کنسای اروپا آنجا دنیا چقدر آله دیپلوماسیه دا زوره بدن ترکا وقت منفعت ما کرداج تیده چونکو تعدایی و ظلم المد به مسئله ده چه مثلا جواتی به چه مثلا سیاسی به چه مثلا نتوی به امیل بن به پرسیده پرتر بن ظلمه ترکادت هرشی نوتین گرتن نوتین حفت که ولات ما خراد بتو وکی امن هو بفکرین جار جار هن سبب هنه سبب ده شخصانن لانه اگر ام جبریا و شرنت نابا خندک ده هزاران خوردن بازار ما خرابی کسی دنش خود در نخست لی ایرو جبونا ده کسا یکی اروپا آنجا مثلا کنسای اروپا و آگاهی دن ترکات بجه اگر هون مثلا حتی هی واصبات بیست نیوچه هون بی ایشی نکنه آن هون جزای و آشکره نکه آنجا هون نبردین اما مقابله هوا او خواه بگوهارینه اف پرش ما کردار اجه پیویست خانات ما چونکه هدی دنیا ما که هاتیا و ام کرج و تی بگهینه ام سیاست که ناف نتوی و ناف خواهی را پر علاقه در بی و هف بینه ناف آشتیه در بی و ام باره را انجاز کاریم پرسا خواه بگهینن رعیات دنیای و دنیا جه چه راسته پا تشتک به مصلحت و به عبادینا لی مصلحت ما یا کرد وقت پرسانه توی سیاسی وقت جه جواتی جه دوی هم ناف خود اول یک دنگ بی هم جد اف بویارن هولید بن مصلحت خود ببینو ام جه بخوازی پتر پیش بخین پتن دنگ خواه بگهینینه خونسای اروپا و دیکتی اروپا و بازرهز دنیای چونکو ایرو روشلاتان ابگو هارتنا هاتی شانسا که یا بری شانس ما کرده اسوالی تحسبینی ما دنیا هدی یا هاتی گهاشتی نقطه که خازن گوهارتن المنطقه دا بتین راستا ترکیه هی تحملا به ناکن دولت منطقه تحملا به گوهارتن ناکن لبر خواد دنو چشوا به بکن لی امجو کرد وک ملت و هم شناف خواه هم جدنگ خواه بگهینین و قواتین زرهزین دنیا و قواتین دموکراسی و آنیت کارن تاثیر اخوال پرساما کرده بکن باریام داشت خواه تشتی که بایرام گوتی همی راست لی مسئله ترکیه هیچ به مسئله را او تشتی که بایرام جی نه حاضرش بویویت که به وقت مقابادی جو بحث که هیدی همی پرسا کرده هیرشی همی میلاد که جانات خوازه بیجه ملک خواه نیزیک روسات که ملک نیزیک امریکات نیزیک اروپیا بکن اصل پرسه پتر پرسا کردانه که بیجه همه چاوه کاری پیشیلی بگیری لباری آمده جر از احمد بویا یش نوا اشتراحتی در نکبه بله گلک سپاس یعنی دوی کرجی جوی او کی بویاری اجی جوی پیکاتنه درفت بگیرن لناف ولاتن اوروپا و ولاتن دن سیاست بکن و دوست خواه زیده بکن دا خواه زیخواجی بوان بدن ناسین و یا جی بوان بدن قبول کرن اول درفت اکیه ایرو عثمان قوالا و اوه دن دمر تاشه لی دکارت شته دنجی وکو مافین کردان هما بیجه دموکراتیکی کد ناف دولتن اوروپا دا یا جی مافین مروفا دا هاتیه قبول کرن وک زمان و ناو و گند و نظام چه وانا بدا قبول کرن دکارت سیاست مدارن کرد با تایبت با کری و بگشتی کردستان لناف اوروپا و لناف دولتن در و دوی آواید کارن جوان درفت و بیاد کارن خواه پیشکش بکن کارن جوان درا سوده ور بگیرن و ام جور درباز
Kek bayram tiştekî zêde bikî tenê tune. tiştek dibêjim sibê dikare dawa Tahîr Elçî were wê derê sibê dikare dawa Belê. qedexekirina partiyên bi navê wan Kurdistan bê were wê derê sibê dikare mafê ziman were yanî gelek tişt dikarin werin Strasbourgê û bûyî em dikarin mesela Kurd û Kurdistanê internasyonalîze bikin ji me re karekî muhîm e. Belê divê em jî di wî warî de bangê siyasetmedarê xwe bikin ku di wî warî de hewla bidin gava bavêjin û kar bikin. Belê gelek spas em ê derbasê xala xwe yê çara bibin ku eva çend roj berê ya ji divî hefteha da sê roj berê Tirkiye biryarekî da ji bo deriyên sînorên li Kurdistan 11-12 bajara hejmartiye hemî Kurdistan e hemî bajarên Kurdistan ama ji Erdoxanê dest pê kiriye hatiye heta Reha û Semsûr û Entabê hatiye gîştiye wan dera hemî deriya kota daniye ser dibêje hûn ji vî lîmîtî ku 150 milyon dolar daniye dibe heftê û pênc bikarî bifroşî jê heftê û pênca jî dikarî bikirî hem îxracat hem îtixalat bes petrolê li dervayê wî hêştiye û vana jî taybet ji bo divî tengasiya aboriyê de me behsa wî kir hêje taybet ji bo Bakurê Kurdistanê sînorên deriyên sînorên Bakurê Kurdistanê wî lîmîtî daniye wî kotayê daniye kek bayram eva tê çi manayê Evya kekê yek jê yani bertekek wekî Tirkî dibêjin tepkî yani eşaretekî ye ji bo yek jê dewletên dorber yani İranê, Iraqê, Sûriye ya binêrin em dikarin bi van rengana iqtisadê ew bikin lê ti mehna xwe tune ev biryarana hêç û pûçin kek. Çima hêç û pûçin? Yani esas ê ku muhtacê ihracatê ye, muhtacê yani dolara ye Türkiye. Belê. Yani Türkiye wê çawa xaborê mesela asê bike. Yani lê yek evê tiştî dike di du iqtisada bajarên werasat evê ser hudûd. Evê ser hudûd ku yani wekî cenab te jî pê işaret da hemî jî Kurdin ewana dixe binê kontrolê dixe binê kontrola Enqerê. Yani wan insana berî seçimê berî hilbijartinê wan erbabê ticaretê û erbabê ê ku berhem diafirînin ewana bi vê qerarê bi vê ewkê dextê zorê bi Enqerê ve girê dide mihtacê Enqerê dike. Yani ev manawî ev e yani eger hûn bixwazin em vê qerara xwe da mesela piçekî taybetî çê bikin rê bidine ber we divê hûn berê xwe bidine Enqerê werin cem me ji me ew bixwazin erê bixwazin yani wan siyasetê da di siyasetê da di berê hilbijartinê de wan muhtacê xwe dike lê eger nebe jî dixwaze ceza bike. Yani ev bi vê qerarê yani di rêvebiriyê da tetbîqatê da dixwazin destê xwe xurt bikin û yani manewra biryarê li ber xwe fireh bikin. Ez wilo dibînim nexwe eger meriv bike ve yani ev îthilat û îxracata ku li ser van hudûdana dibe yani Türkiye nikare wilo zêde ew bike asê bike yani îxracatê. Dixwaze îxracatê bi Enqerê vegirê bide. Taybetî îxracatê. Belê Birêz Evdirhemanê Gundikî Birêz Bayram dibêje eva ewkekî helwestekî pêşiya hilbijartinê ye û dixwaze bi xwe vegirê de wan kesên ku îxracat û îtixalat dikin wana bi Enqerê vegirê de û ew biryarê bidin yani Enqere biryar bide ka ew çi bikin bi dîtina te bi vî eva jî tê da
ew kinîne ku ticaretê bikişîne Tirkiye. Yani Kurdistanê ticaretê bi giştî ji Kurdistanê derxe wan tiştên ku di destê wan da heye, perê ku destê wan da heye, iqtisada ku destê wan da heye, wana jî bibe bajarên Tirkiye li wê belav bike û Kurdistanê bi giştî di nav birçîbûnê da bihêle. بشكل قوتنا كك بايران بحث كري او راستا دولتا يد همي آلي دا بخازن هردم كرت كنترولا وادا بالجير دستي وادا بيه بخازن نهيلنا تري و ريبارن بيواش كردارا ببا او راستي يا مسألة لمسألة دي اتخازن بشكي ابادي بكم مسألة اب قوتا يا سر باجار كرداداني اگر تو برای خب ام بدین مثلا هم چشمل ایرانه به چشمل سوری به چشمل دیگه یه باشور کردستانه به هر دو آلیج کردن او تجارت آل ویده به اگر تام سربست به زحمت آل ترکا بکارن به استفای گلجی ببینن تا هم که بلکه آل صناعی دمل ترکا زنگین فابریقه و بکارن هنتش زیده ترکن لی تجارت آن و هر چهار آلیین کرداده امجی اوین بندستی واده اب تجارت هم منفعت و زیادترش ملت کرد رده قناعت هم اویجی ایکا وقت خازر ریلوی بگیره نگلک منفعت ریلی بگیره نه ولی زیاده هر چهار آلیین کرد آنجا به طیبتی باشور کردستانی بکارن تجارت کلنا و هر آلیین کرداده چه بیم پتر کرد استفاده بگه اد bizim belge ev mesela kuta regertenek bil peşi gertna ve ticaret nev kurdada ha ya de aslında zanım ki bayram bas ki ev mesela bine kurda mecburi xoy Ankara bike gelo asvedin zan xazın çava bu ev kuta ev bibin bene berewa bekebin بین ترکیه انقره ازنشوا بخوازن امضا پر اوی خواهد یعنی زحمتیات شکل اسویده تام انزانم بلکه که بایرام چه تزانه دیاد بیجم هدفی که آوانا اساسی اف چونگو مجبورن اف باجارن کرده و هر چار آلیج کردن وقت تجارت تام سربسته ده چه به هر چار آلی کرده که استفاده جی بینن اف برچیبونا مگاوادی بحث کری روشا کردای گلی خواشتر به جبوی کردا روشی که خوش در چونگو او تجارت قلقی چه به فایده هر چرالا جیل کردا به اگر هم بینی بیرا خواه جبریا حتی وقت دما رفراندوم یا باشور کردستان دیجه ترکیه گلی انتخاباتی دیگو ام ریگه ببینینه هدی دریه ابراهیم خلیل نخبتن و چد گوتن و نیت هبو سر سیمال کاره ریگل بکن پش موسر رفت ابادیه را نه بکرده دا سجارت خواه بگهینن ملی عربا ابجم بلگی اف فکره ها نهوجه ایک او بخواز تجارت ها نیف کرد و کرده دا کمتر بکه جانه زانه کاچه قص یعنی تشتیت خواهین اسوالی چه ابجم بلگی اف نیت کرده جادی هیچ برچیتر بهیله و پتر خواه واجه گریب دوایی گوتنا که اواد جو وقتا بحثا یلوند کما او پرجه وقتی دگوتن از سروی فکریم وقتی دگوتن ام ریگد وی وکی هیدی تجارت دامش ملی کردستان باشو تمامی به خود کرن راست هم عرب را بکینه ادبی بلگه گریدان نه هفدوره هبین که یا مسبب فکری aslında tam rastgele بله گلکسپر از باور کم که بایرام دو گوتنه وی هنر لسروی لی از پشتوی اما همه یکسر پرسا خواهی دنجی بکم که وقتی ما زیده نما ام هنه کی اکتیو بن پرسا خواهی پینجا اما بکن مگو انگلا مرکل وای چو خاطر دخوازه به عسکری و توران و نظام به همه تشتا لی گلو پیوندی ترکیه و آلمانیا ده چوابن پشتی مرکل بوی واجی دوام که بله نها وقتی بریوی من تجارت odasıya شرناقه مذکر سلوپیه 158 firma hene ku قید کری yani کار اخراجات و اتحادات دکر بله yani na 158 او yani که عبدالرحمن جی başta yani gelek firmayın din غربی
تين منطقة شرناقة جزيرة ياجي ميرسيني عنتابة شخور لوان درا بلاف بونه يعني شخورا بارتنر ديجارن شريك ديجارن و داكو دوية منطقة دا كاري خوبك نها 158 فيرماي سلوبيا كو نزيكي 307 فيرماي همش شرناقة باجار شرناقة جي نها اوانا خريطابه چند هزار انسان ادکن بله و اوانا به بریاره نها هاتن گریدان يعني قالوا اخراجات وان وي كوتا درباست كناك او تشكيدن او مثلا كو كي عبد الرحمن قلت افجا او تشتكي دنا يعني او تركمانه لي بروجيسي يا تركيا هي يعني مثلا موصل وكركوك ولو غريداي شرط بينها نخيايا يعني او امريكا نلهفنكو تركيا بكاربه تشتكي وسا بكياجي سوريا دست ناده العراق جيران حاضره لي او تعلوكه هرتم هي يعني اگر كو تركيا بكاربه دجيكي دا في استراتيجيين عبوري جدست كردا درخه يكسر درخه بله ام ورن سر مثلا ميركل تابي راسي ميركل د اوروبا دا ولا المانيا ديروكا المانيا سياسي دا سياستوانا كا جالكي سركفتي وجي ريز حرمته يعني او چندروز بريكو مراسم تشيكرن او مراسم دمي بيسمارك بنيرن يعني مراسم عينا بشكل وشمال لدا يعني بله كلو بليكو لوان بون هم بموزيك وهم تشتيخوا دما بيسمارك بو يعني ام مخص فيها اشارات بكم يعني ميركل انجيلا ميركل جبو المانيا براستي كسيتي مهم بو نها بتشوينا المانيا ميركل ديفيجن the end of era يعني دمكي سربلندية يا السياسة دا بداوي هات نها دمكي نويد ألمانيا دا دست بيدكه ويجا بيلاويكو أنجيلا ميركل لدوية خهش د السياسة دا نمروي مزنة قالوا وي ألمانيا سياسة وانين ألمانيا بكاربن في بيلاوي دا بقرن هوالي ويني كاربون داغرن البجارتني دا وان داكرن لا شت انسانك اللي بارال بو اما وان داكر قالوا دي حكومه جيوي دا بقرا تشبكه او جي وكي معرف لالمانيا بشوبينا المان بخوجي البندينه دي نابينا تركيا واويدا غهرتن شي ببد سياسه المانيا دا از يكسر ببيجم نها سياسة دولة كوكا ألمانيا دو أويبي هنا دو جريوي هنا يكزي سياستك دولتية يعني بنوكا تركيا دولتك جي دن بجوهرينا حكومتها أجر بر جوهرينا كراديكال نبه جوهرينا أو ناجوهره پیوندی المانیا و ترکیه جدم کایزر عثمانیه دست پید کرد حتی ایرو بردوامه و المانیا و ترکیه دو پارتنرین دو شریکین هفدو یه گلک مهمن ترکیه اخراجات دا المانیا بویوی نمرو یکه و ترکیه المانیا دي إخراجات ألمانيا داجي يحف دمينة يعني أم بحثة بيوندية كاقتصادي يا 2020 سيو حفت مليار دولار دكن يعني أورو تابي بيوندية كي جالك مهمة اف پیوندی ولی بزوزو ناگوهره نلرزه لرز لی ناکوه دو
2 مليون زيدتر يعني كرد جيت نافدا همولاتيه تركيا بشري دانو سندن هي دنا بين تركيا والمانيا دا وقالك المانجي يرو لقراغن بحريوان ياجي وك فيرما من خباتكار د تركيا دانه تركيا بيوندي المانيا وتركيا اقتصادي سي عليا دادشن يك جي سيفيل يعني فيرما سيفيل شخصين سيفيل ولو بردوام تكن دولتي هنا نافا دولتي ودولتي و فيرما مزن هنا و فيرما مزن جي راست هنا و سر دولتي دندا هنا مثلا افدوس روجبري اشكرا بوكو يعني او تشافو غوي درونا فيرما كي المان او دكلي بويكو فيرما المان یاسایی نکاره راست بکه قراره کی حکومتی هیه قانون هیه رابویه چونه افریقا باشور دا فیرمایی کی تخته یعنی یکی خوش فیرمایی کی شریک دانینه سروی فیرمایی را جی ترکیه را کارت کن ویجا ملیار ایشی ملیاره اف زوزو ناگوره ده چی بگوره به حکومتانو حکومتانو کواليسيون اخو تشيكر يعني او فرتراكا بيمانا كواليسيون اخو خلاص كرن و ايرو يعني د بارتي هاري خرط يا سركه كو دي ببسروك وزير اس بي دي سوسيال ديمقراتا د كونغرا خدا بصدي نوتو هاشت زيدتر و بيمانه جيبجي كرن و ليبرال جي و جيبجي كن يا هاري كوتاي كم بلكي كسك او بكن لي او يجوي بك از دوی دارید خواهدم بچه تفروات او بکم وزارت عبوریه دی بکه و دست کسکا هابک روبرت هابک دی بگره روبرت هابک فلسفجیه که ولی aynı وقت دی مثلا عبوریه همان و عبوریه فر عبوریه بدادی دا خواه او کریه اوی تابی بخوازه که دی وزارت خدا ستیل خواهی بچه که بجی بینه امی دوار اقتصادی دا جار جاران بریا هابک هندک رخنگری با ترکیه ببینن لیدی هابک چقاسا بکار به و رولا خو بلیزه او هجنه دیاره جبرکو اقتصاد ولو آبوری او قصانه به حسایه کو معرف يعني بکار به بلیزه وزیر خارجی انالیز بابک سروکا گرونا اوجی سروکی گرونایه کسکایه اوی به سروکا جیگری جیه کاروباری درve tabii analize mesela Kurdi jinazdike yani em jinezik ve dizanın yani mesela demokrasiye de mesela dorberi da ji insana ka hassase evher habek şusaya veja avana emi deme peşiye de peywendiyên derve nabeyna Almanya û Tirkiye de jî bêhtir ragihandinên rexnegir bibihîsin ama dê bibe radîkal yan na çi qasa wê bibe radîkal ew ya girêdayê stîla hikûmeta nû ye eger hikûmeta nû jî bikar be wekî Merkel pêlavekî mezin ew bike ya jî ciyê pêlava Angela Merkel dagire û bi Amerîkaniya re jî hevaheng be dê stîla analîza Berbek dê di siyaseta derve de nabeyna Almanya û Tirkiye de xwe nîşa bide iqtisadî de jî lê bi çawa çi qas dêviya di çerçeva siyaseta Yekîtiya Ewropa û di peywendiyên Amerîka ra bi hev ra şekil bigire. Belê gelek spas bo analizê te baş. Gavekî baş e. Gavekî baş e. Belê gelek spas bo têbiniyetên baş û kûr belê Birêz Abdirehmanê Gundikî li ser vî mijarê gotinê xwe û gotinê xwe dawî jî lê bike ji ber ku 10 deqîme nemaye em biqedînin belê.
gelek spas bu kek bayram beşik haye kek bayram jwe mesele de ptir hebu em ji birîn xwedanê gelek agahdariye nû ez hazım Bele. diku nabîjim mesela serokên welata rolekê xwe giring hene beşik mesela Merkelê û Tekiliyê û Tirkiyê wê dewrê de belkî ferqtir bin lê eslê xwe de divê em wek millet mesela menfaatî û mesela danûstandinê ticaretkarin car car rola seroka piçkê guhertinê hevdilê weka zêdeyê çênebin ji bo wê ez naxazim yani ez nikim ser gotinekek bayram ve zêde bikim yani lê vê em bizanîn mesela guhertina seroka û rêxistinên siyasî siyaseta an ji desthilatdarên îdariyên siyasî siyaseta devleta gelê naguharin her gora wê çerçevên wek bayram mesela Yekîtiya Avrupana meselê menfaetê xwe yê şexsî ne û şwê derê tişte bijimîne ya dî jî em gelek spas dikim ji bo vê programa te ji bo kek bayram jî ji bo guhdarên me jî em hêvîdarên milletê Kurd yekîtiya xwe çawa wexta em gelî carat bijîn em hêviya em yekîtiya xwe çekî lê vê dê de me ser vê dixwazim digotina bijim ew tiştên em Kurd mehtacîn û siyaseta me Kurda em mehtacîn em gelek pirsa barê xwe li bin barê xwe netewî de gelek perçiqîn hêj de bi taybetî em Kurdên Bakur em gelek hema bijîn divê wiha çêbe divê yekîtî çêbe divê enzabiratî çêbe lê em nabijî ka çawa çêbe û kiyê çêbike em çawa çêkîne em bi ser vê înşallah pêş de programa çêkî ehtiyacama Kurdar va tiştên çêtir em bikarîne pirsê xwe zelaltir ne hema hîvî an daxwaz Bele. serketine şwara dixwazim gelek spas Bele gelek spas spas. programa te û kek bayram rajin Bele gelek spas Birêz Ebdirhimanê Gundikî em ê van daxwazê te pêşniyara te em ê nav çarpel medyada binirxînin û bernamekî taybetî eger bikarbin em ê ji bo wî tiştî bi çend kesên spor ra em ê wî û belkî serokên rêxistina partiya jî bînin bihev bêjin temam hûn tev dibêjin yekîtî û dibêjin hevkarî û dibêjin nizam çi lê ka kursiya xwe hinek bidine alî rê vekin em ê ji wan bixwazin wan tişta bernamekî bûya wê hêvî dikin em ê bikarbin çêkin Birêz Bayram Ayaz cenabê te gelekî nirxandinên baş kirin li ser mesela Angela Merkel û siyaseta Almanya belê em jî dizanin ku li Ewropên li dewletên wek Almanya û Amerîka û İngiliz û nizanim çi siyaseta wanên dewletê heye kî tê serî bira bê wek mamûr tê wek mamûr jî diçe wek karmendekî tê wek karmendekî jî diçe yani di nav ewkê dewletê de zû bi zû tiştê wisa radîkal û nizam çi mimkûn nîne an zû bi zû ew tişta dernaye ji van welatên ku em behsa wan dikin Cerek din spas dikin û gotinê te dawiyê eger hebin ji bo me pêşkêş bike em ê bername xwe xilas dikin. Ez jî spas dikim bo kek Abdurrahman jî bo tekek Mirza û bo evên li pişta perdê ketkarên çarpelê niha kek Abdurrahman herî dawî îşaretê ew da binêrin yanî ew qas guhertinên girîng çê dibin eger em li Bakurê Kurdistanê mêzekin esas ê ku halê wan ne baş e ê ku ji hevketîne û di siyasetê de rola xwe ew nakin Kurdperwerên milletperwer Kurdên milletperwer niştîmanperwer ew in ez ferq û cudahiyê jî nexwazim bikim nabêna grûp û partiya jî evana divê bir lez û bes bi rastî bibine navendekî bibine bi çi rengî çawa dikin eger ku minaqeşê wan çê bibe herkes dikare em jî dikarin nêrînên xwe û pêşniyariyê xwe bibêjin lê bi xetekî pehan eger ku em bibêjin yê ku îro esas ew bikin divê evên ku li derveyê xeta îmralî û xeta qendîlê ne ew Kurd divê pir zêde êdî minaqeşên teorîk mewrîk berdin wexta van minaqeşanan nine li rojhilata navîn li Bakurê Kurdistanê guherînên
چاخێ هەفدەمی چێ دەبن خودێ ئەگەر کو ئەم یەکرێزیە خۆیان نافخۆیی چێ نەکن بە ناسنامەیەکی کورد و کوردستانی پرۆگرامێکی معقول پرۆگرامێکی مینیمال نە ئەو قەسەشی لێ بە ئاخ بە تێگەها ئاخ وەلات نەتەوە بڤێ تێگەهێ و دەستهلات ئەم مختاری بەژی دەوێ ئەم ببنم مختارێ خۆی بەلەدیا خۆی شەهارێ خۆی و بانگامە ڕجامە ji hemû kesên ku grûba da partiya da ne yanî bes meriv divê va cudahiyana bike çeper û ji hev dûr bisekine divê zûtirîn dem formekî were dîtin û bi ciddiyet wisa nebe xelkê Kurdistanê me ciddî nagire dê carekî din henîk hêzên din yên ku berjewendiyên doza Kurd û Kurdistanê zêde berguhê wan nine pêşçavê wan nine ew çav dê berê xwe bînewa yanî xelkê Kurd hertim li yasayîbûnê li meşrûîbûnê û li quwetê mêze dike ji bo vê yekê banga me ya dawî kek Abdirehman wê îmkanê ji me re vekir em jî bang dikin û em carek din spas dikin spasê şofîner û guhdara jî dikin ji bo ku ew qasa sabir me godarî kir. Belê carekî spasê we her du berêzan jî dikin û spasê bînerên me ku ava 2 saate bi me re ne em spasê wan jî dikin û spasî bo hevalê me li pişt ekranê ku qehra me dikişînin heta niha em spasê wana jî dikin belê bînerên Çarpel Medya bernama panorama heftê ev heftê jî dawî lê hat bi hêviya bernamekî din û hevdîtinekî din ku em tev hev rabin bimînin di xêr û xweşiyê de û xatirê